Бүгүнкү сабакта өткөн чакта туура жана туура эмес этиштердин колдонулушу. Аларды кандай кылып колдонобуз, төмөнкү сүрөттөрдү пайдаланып жана аңгемени пайдаланып биз түшүнүүгө аракет жасайбыз. Мисалы үчүн бул биринчи сүрөт деп коелу. Биринчи сүрөттө one morning Joan was in the kitchen doing the washing. One morning Joan was in the kitchen doing the washing. Demek bu жерде to be etişinin ötkөн çağı was колдонулду. To be etişinin ötkön çağı was колдонулду. One morning Joan was in the kitchen doing the washing. Mınaki karalaçı. Demek bir gün erteң менен Joan кухняда кир жууганды баштаганда. Экинчи сүйлөм. She put экинчи сүрөткө карата кетет. Экинчи сүрөткө. She put down the washing basket next to the washing machine. She put down the washing basket next to the washing machine. Demek bul жерде put деген туура эмес этиштин колдонулушу. She put down the washing machine next to the washing machine. Кир жыйнаган корзинаны машинанын жанына коюп кетти. Üçüncü süйлөмдө ушул жерде эле she heard the phone and went into the living room. Al heard. Heard. Demek heard, укту дегендин өткөн чакта кантип колдонобуз. Бу дагы туура эмес этиш. She heard the phone and went into the living room. Мында дагы экинчиси go, went, gone. Demek конок үйгө кирип кетти да, кетти. Went. While she was talking, the cat came into the kitchen and got into the basket. Demek al telefon менен сүйлөшүп жаткан учурда while she was talking. The cat came. Demek мышык эмне кылыптыр? Мышык келиптир, came. Мышык келиптир into the kitchen. Ошол кухняга келип and got. To get, got. Бул дагы туура эмес этиш. Got into the basket. Demek эмне кылыптыр? Үчүнчү сүрөттө мышык келип жанакы кир чогулткан корзинанын ичине кирип кетиптир. Төртүнчү Joan came back and put the washing into the machine. Joan emne kılıptır? Joan came, geliptir. Joan geliptir kayra. And put. Demek put koyuptur. The washing yolsa salıptır. Washing girdi into the machine. Maşinaga salıptır. When she came back later. Dördüncü sürette. When she came back later, she saw the cat in the machine. When she came back later, she saw the cat in the machine. Munda dagı kayra come'dın. Come. Ötkön çakta kanday koldonup atat. Came back later and she saw. Bul dagı tuğra emes etiş. Barlık tuğra emes etişlerdi koldonduk. See, saw, seen. Demek biz bugün uşul сүрөттөрдү пайдаланып bir аңгемени окудук да. Анан бул жерде кантип биз өткөн чакта туура эмес этиштерди колдонобуз, ошону көрдүк. One morning Joan was in the kitchen doing the washing. Demek to be etişinin ötkön çağında was boldu. Andan she put down the washing basket next to the washing machine. Demek al emne kıldı? Kir жууган корзинаны koydu. She heard the phone and went into the living room. Al telefondu uğup konok bölmöge girip ketти.
While she was talking, the cat came into the kitchen and got into the basket. Ал сүйлөшүп жаткан учурда мышык келип кухняга, корзинага кирип кеткен. Joan came back and put the washing into the machine. Joan келип кайра кирди, машинага салган. Put demek салуу, коюу. When she came back later, she saw the cat in the machine. Ал кайра келгенде кийинчерээк, ал мышыкты машинанын ичинен көрдү.